ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯍꯧꯁꯥꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯇꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯁꯥꯔꯣꯏ ꯈꯥꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯔꯤ꯫ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯛ ꯚꯕꯟꯗ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯖय ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯜꯂꯥꯒ ꯎꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯐꯥꯒꯠꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯑꯦꯛ 1988 ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯚꯥꯔꯇꯤ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯧꯁꯥꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯇꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯁꯥꯔꯣꯏ ꯈꯥꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯥꯔꯣꯏ ꯉꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯛꯊꯥꯛ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯀꯨꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯁꯥꯔꯣꯏ ꯉꯥꯔꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯅꯝꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯔꯤ꯫ ꯁꯥꯔꯣꯏ ꯈꯥꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯟꯊꯣꯡ ꯂꯥꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯨꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯤꯟꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯆꯪꯗꯅꯅꯕ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯤꯟꯗ ꯊꯠꯇꯨꯅ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯂꯝꯇꯥ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯃꯤꯅ ꯀꯧꯔꯛꯄꯗ ꯍꯥꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯅꯗꯦ꯫ ꯑꯋꯥꯏ ꯑꯈꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯈꯨꯝꯂꯨꯔꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯊꯦꯡꯕꯗ ꯎꯅꯥ ꯋꯥꯅꯥ ꯑꯃꯒ ꯂꯥꯏ ꯑꯃꯒ ꯀꯣꯏꯄꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯅꯔꯤ꯫ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना ngarang Assamdagi Vibrant Village Program (VVP) अनिशुबा फेस हौदोखरे अमसोंग इंडो बांग्लादेश बॉर्डर परिंग यंगसिनखरे मिखांधोकदौरिबा स्टेट असिदा महाकी नुमित निनिगे खोंगचट असिगे अहानबा नुमिता महाकना कांग्रेस के मायोकता अटैक तौरदुना मखोइना मिटोप चंगसिललकपगी अयाबा पी अमसोंग मखोइ आइनगी ओइबा थबक लौखते हाइना मराल सिखे। सहाना आसाम के कासार डिस्ट्रिक्ट के लेबाग असिगे VVP की अनिशुबा फेस हौदोखरे अमसोंग महाकना बॉर्डर एरिया सिंगदगे मिटोप चंगसिललकपा असे थिंगनी हाइखे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लेबाग असिगे बॉर्डर विलेज ता अहेनबा मित्येंग चंगदुना सेमकटपा हाइबा मित्येंग अदुगे मखादा VVP की अनिशुबा फेस असिना युमलोनरिबा पाकिस्तान अमसोंग बांग्लादेश का थंगनना लैरिबा तरेट के ब्लॉक 453 की मखादा लैरिबा विलेज 1954 कोनसिलगनी हाइके। अमरोमदा नाथानपुर विलेज ता पांगथोपा थौरम अमदा वांगांगबदा महाकना कांग्रेस ता मराल सिरदुना मखोइना लेबाग असिगे बॉर्डर परिंग हांगदोखे मसिना मिटोप सिंह आसामदा चंगसिलकपगी मरम ओइहले। चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वास लुचिंगदुना बीजेपी गवर्नमेंट ना मसिगी प्रॉब्लम असे निंगथिना पाइखले हाइके। थासिगी मरीगी नुमिदांग वाइरमदा युमनाम खेमचानबो अनौबा लैंगा के चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौबगा लोइनना महाकी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अने नेमचा किपगेन अमसोंग लोसिडी को यावना MLA गोविंदास कोंथौजम अमसोंग KH लोकेन बुसु कैबिनेट मिनिस्टर सिंह ओइना वासक लौख्रबा मतुंगदा लैंगा गसिगी वाथौरिबा मिनिस्टर सिंह वासक लौदुना हापचिनबगी थौरम थासिगी कुनगा तरुक्ता गवर्नर अजय कुमार भल्लाना नुमित खरनीगे खोंगचत्ता दिल्लीदा चट्रिंगई मांगोइनना पांगथोकनबा लौखलकबा थौरांगी मनुंग चना इम्फाल की लोक भवन कैंपस ता थौरम असिगी नमक अचौब मादब अमा खनबा होख्रे।
Social media da thadorokpa log waban ge warol amagi matung ina thauram asigi mangoina na ngarang nungtin pung mga tarakpa duwaida Chief Minister WANGKHEM chana log waban da lagtuna Governor ga unakre Chief Minister na Governor na ga unakibada mahaki Deputy Chief Minister ani amasong Minister ani loinarakide Mahak mathanta ga Governor ga unaduna minute kunlom wari sanaraba matungda Chief Minister ngarang nungthen pung mangaga minute kunlom tarakpa aduwaida logbabandagi thoki haide thajabaya ba paw amagi matung ina awatpa Minister sing wasak lauduna hapchin ringai ge mangoinana Chief Minister WANGKHEM chana Delhi da chatuna BJP gi national leader sing amasung maruoiba Union Minister singa unaraba yai haide Chief Minister na Central Leader Singh unaraba matung Imphal tamna halaktuna awatpa Minister Singh hapchinna bage damag wasak laubagi thauram pangthokani haide adumoina bag wathoriba Minister Singh hapchilakpada BJP amasung masiga chanmi narakliba party singi MLA kana bo Minister oihalakadage haiba adude Chief Minister na Delhi da Central Leader Singha unabada lepthorak pagal loinana Chief Minister Deputy Chief Minister ani amasung Minister Singna paigadaba portfolio singsu Delhi dagi lepthorak lagani haide State asigi tongan ba mafamdagi aini yadaba maongda drug lalonba miyoi sing security force na leptana fagale police ki pawmugi matungina Manipur police na miyoi ama nisa oina sizinaba potlam single loinana mayum gi fare haide farba miyoi adudi Mohammed Waris Khan chahi kungani Imphal East ki Hangang police station ki manung chanda leiba komidok masajid maning lekai dekine mangondagi chaka ahum panba Auto Black RE registration number AH01 NC0846 amadi WY tablet gram chamangaga yangkai fagat pangamne haide amaromda security force na chalibatha asigi tarabapanda Senapati district ke T Kulen Naga checkpoint ta gari achat awok sing check tabada miyoi ani brown sugar ga konana fare haide farba miyoi animak Kakching district ke Irong chesaba mai lekai dakini Farba miyoi ani adudi Rasis Khan chahi kungani thoi amade Mustakim Ahmad chahi kungo humdoine makhoidagi gram chatruka humfumu oigadaba brown sugar haptuna purakpa sapon ke nifugani pan chakamari panba gari I-20 registration number AH01 APO631 ama mobile phone ani amadi Aadhaar card ani fagat pangamne haire Motor Vehicle Act 1988 ki matung ina kanagumba miyoi singna mari leinaba authority singi ayaba yauduna gari sing semdok sadokpa yaroi haina District Transport Office Jiribam na thokpa cherol amada khanghalakle cherol asina makha taraduna road safety ge chana kanglon yaudaba makhol ka hena thokpa amadi air pollution thokhanba gari sing miyam tinba mafamda thoba yaroi haide haidiba sing asi indaba gari mapu sing ain gi matung ina Dandi fangani haina cherola sina makha tarakle Paugi marak thatna atenba break amatang lomineste Dada Nibe makigano Azabat ammo Sige yumse next time tina checksin na laksilo ka tamkabani ne Dada lang se Juha habaga am takidabo Asumna mayamna na machalgo ngapshan dugum masigi yumasibu asuya ngan kokadabatagi next time tina ngapseli next time ti zor habating ngaktok na nabasembani Zarman technology siya na bana concrete katok na tinaba matamda kapam ng amok kihena hingal adli next TMT strength is in the quick Break ki batung da taram okchare makhataba pausing pijare Manipur Police Control Room da thadorak amagi matung ina National Highway 37 Imphal Jiribam lambida lamdam asigi tangai fadana nomada changraba yadraba pochai puduna lakpa gari
ꯆꯍꯨꯝꯒ ꯇꯔꯥꯍꯨꯝꯗꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯦꯛ ꯄꯣꯏꯟꯠ 115 ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯑꯆꯠ ꯑꯋꯣꯛꯁꯤꯡ ꯆꯦꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 18ꯗ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯎ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯪꯖꯥꯡ ꯆꯤꯡꯁꯥꯡ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯟꯊꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯝ ꯑꯦꯀꯔ 10 ꯔꯣꯝꯗ ꯊꯥꯔꯝꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯟꯊꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯔꯝꯕ ꯂꯧꯇꯥꯡꯁꯪ 3ꯁꯨ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯑꯥꯏꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ KCP PSCꯒꯤ ꯀꯥꯗꯔ ꯑꯃ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁtkꯤ ꯇꯦꯔꯥ ꯂꯨꯀ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇꯒꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯅꯝꯕꯝ ꯍꯦꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯂꯟꯆꯦꯟꯕ ꯆꯍꯤ 18 ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯃꯛꯀꯤ ꯏꯔꯣꯏꯁꯦꯝꯕ ꯃꯪꯍꯤꯗꯦꯟ ꯂꯦꯟ ꯅꯝꯕꯔ 10 ꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯕꯣꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯐꯥꯒꯠꯂꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯦꯒꯖꯤꯟ ꯌꯥꯎꯕ 303 ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯑꯃ .22 ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯑꯃ ꯃꯦꯒꯖꯤन ꯌꯥꯎꯕ 9mm SMG कार्बाइन अमा 36 हैंड ग्रेनेड अने इम्प्रोविंस बॉम्ब अमा WP नंबर 80 MK1 ग्रेनेड अमा तोंगान बा कैलिबर की मरुक 58 लेथोड सेल अहुम SLR empty catch अने इंसास मैगजीन मरी SLR मैगजीन अमा पिस्टल मैगजीन अमा ट्यूब लॉन्च अमदे 303 चार्जर क्लिप अनी हाइरी कुनिपान सुबा स्टेट लेवल फिजिक चैंपियनशिप 2026 पांगथोकलगनी हाइना द योगा फिजिक इंस्टीट्यूट एंड स्टडीज मणिपुर YPIHM के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर के सत्यभामा देवीना थादोरकपा चेरोल अमदा खंगहलकले लाकलिबा अप्रैल 13 अमदी 18 या स्कूल पुलिस लैंड लेबा मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन MDU की होल्दा कुनगनिपान सुबा स्टेट लेवल योगा फिजिक चैंपियनशिप 2026 पांगथोकलगनी मणिपुर लैरिबा योगबु पामजबा मियोइसिंगना हारिबा चैंपियनशिप असिबु सरुक याबिनबा निंगसिंगलकले अकुपा मरोलगिदमक उरिपोकता लैबा द योगा फिजिक इंस्टीट्यूट एंड स्टडीज मणिपुर की ट्रेनिंग सेंटर कम हॉस्टल उरिपोक यामबेम लैकाई इम्फाल अमदे या स्कूल पुलिस लैंड लैबा MDU हॉल ट्रेनिंग सेंटर असिदगे अयुक पुंग 5 तरुक फाउबगी मनुंगदा पाउ लोबियो अमदी पिजरिबा मोबाइल नंबर 7005809667 नत्रगा 7005150581 नत्रगा 9774577953 नत्रगा 87309228 फाउबिरो हाइना चेरोलसिना मखा तारकले अरोइबदा मरोइबा पाव अमहना पिजरे चनबी अमदी लाइनिंग लाइशन के थौरम सिंगल लोइनना लमतागी अहनब थांग जनुमित के सारोइ खांबगी थौरम लमदम असिगी मफम खुदिंगदा पांगथोकनरी चीफ मिनिस्टर वांगखेम चाना लोक वाबंदा गवर्नर अजय कुमार भल्लागा उनखरे अमित शाहना आसाम दगी बॉर्डर विलेज प्रोग्राम की पार्ट 2 हौदोखरे स्टेट असगी तोंगान बा मफम दगी आइन यादबा मओंगदा ड्रग ललोनबा मियोइसिंग सिक्योरिटी फोर्सना लेप्तना फागले मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की मतुंग इना कनागुंबा मरी लेनबा अथॉरिटी की अयाबा याउदना गाड़ी सिंग सेमदोंग सादोकपा यारोय
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ मियामगी खुदोंचानबगिदमक केबल वेयर पुसनद्रबसु ममी टीवी मखल मथेन कयागी चैनल अमरी अतोप चैनल क्या अदोंगी मोबाइल फोन नत्रगना टेलीविजन दे येंगबे यारगने केबल वेयर टिंबगी मथौ ताद्रबा पुंग कुनगमरी चुपना येंगबे यारबा अनौब टेक्नोलॉजी असि लाफना मणिपुरगी मपान लेबिरिबा इरेसा सिंगसु लाइन येंगबे यारगने करमना अदोंगी मोबाइल फोन नत्रगना टेलीविजन दा हापतना संदोक्सरिबा चैनल सिंगसी येंगनी हाइबगी मरमदा अकुप्पा मरोल खंगबिनिंगबसिंगना 9233577337 दा कॉल तौबिरो मतम चुपदा ममी टीवी बु सपोर्ट तौबिरिबसिंगु ममी टीवी ना तौबिबल खंगबु चरी